ke tau lotu. Si hova kuke a fio pa mei he tau ka kapa whau ko e hauta e riua ko e fupe ki mautolu ho au. Ko koe tu i o ngahi tu i, ko eiki o ngahi eiki, kei whakarewerewa peho pule i langi kai umaa universi o mau iai. Mauri a whakataha pa mo e tangata tohi sā me. Si hova ko koe pe ko mau hūwhanga i he tōu tangata koto hape. Te kai ke ngauhi ai ngahi langi mo ngahi mounga i o mo mamani kotoa pepehe peo tai ngata ko koe pe ko mau otua. Mau whawhetai. Kohi koe tauhi ofa pa mo e taulamha o hoa fio ki he mau mo ui o mau au sia e aho whakakoloa koe ni. Mau whawhoki atua i kia te koe whawhetai pa mo e whakahikihiki. Ngahi whakalangilangi. Ngahi tuku koloria. He oku tau toko taha pepa mo e awhiona koe o tua o maa oni oni. O maa oni oni. O maa oni oni a awhiona. Tamai alo pe mo e lau maari e maa oni. Mau whamalo eiki ko uhi ko e whakakoloa e aho. Whalau maari e rere i pēa e whawhalanglangi e aho. Whawhikau toke tā mo e noa bloka. Kai uma ai kau whewhine. Matu ngai ai whotutu e polokalama ke mau kau whatahai i hoa koe ni. Mau whamalo ku whawhainga maari e anatola. Mau kore pe eiki ke kei tawhitonga i pe anatola ko uhi koe polokalama e whiawhi koe ni. Haere mai holau maari e pia ke whakamalu malu e mau mo'ui. Ke tuku ke hoko e maalari o e pōko e ni. Ko ha me e tene whakawhonu e mau mo'ui a ke whiawhia. O mau ilo ai a ngahi wāwhetu taki pa mo e kaunga whono ngā. Pe mau ilo ai a tauhio ku ke whai. Ki e mau mo'ui. Maloto pe eiki kai ke whengalo ka e. Hifo peho lau maari e o kau i he hawe o tutonga. Whare ha mo e ofo. Kai umaa aho eiki. Pepehe ki he kainanga e whanua. Aki mau tolu hono kotoa ku mau kau whataha i he malari o pōko ni eiki. Ko mau lotu uia whakatoka ai merino pe me nonga ai awhiona whai aki ai polokalama e aho koe ni. Peki whengalo whai tā pekina ki nau tolu kotoa peku nau whai e whotu o ngahi polokalama. Tupe mua tamai keke o angeli ki nau tolu haiwi moho malo. Whakakato sio nau ngahi whatongia. Ko hui ke mahu inga koe ni. Kai ke whengalo eki, o pia tō tāpaki pa ke hanga whai tāpekina ki nau tolu kotoa pe. O ku nau lawe mai i he ngahi tapa kotoa pe ko hui ke mahu inga ni. Tupe ke hanga o e ho lau maari o whelope e mau mo'ui i he malu o ho lalo kapakau. Hanga whamormore i mau ngahi tōno no kotoa pe. Wapulu-pulu mau tolo tata mau ni a fiona. Kaya ate ke toi foki mai ai. O na ngalo ke tohi ho mau hingoa i he tohi o mo ui. Tupe ke kau peho lau maari i he pōko e ni. Mau kore katoa ngahi malahui ni a kalaispeko ho alo. Kako mau whamo ui. Amen. Koi o te whamalo e ni ki whaiwhikau e sia safitu e otu hapai. Tō mana whawaka. Pe o e tantari whewhia katoa i pēr motolo koi au mo whatefua i he apiko mana ko pāke koi i hapai ki he katoa ngā koi o whewhini ai a koi whewhini ko e kau whewhini ko nau pore i ai kalauni koi a mis hapai masani e wafta walu e whamau i nau tolu i he taulunga whakatonga. Ko i he taimini no whalawat gani kata ke kau whine mui. Ko i tolahi au pita ki nau tole nau tok whalau mai he ngahi waka. I e otu hapai i aneafi pe moe ahoni pe tatau pe ea pe motahi. Ke nau mama tatu ki a motolo ko i kau whine unau whe au i e kalau ne misa hapai i he tauni. Ko i ke mo kātanga pe ki he funga Stacy kai mea tu a ki nau toko ni o kunau i he apikoi e ko wana i he whiawhini. Kai lotonga ia, te ukei
whahoko te be ai kau whakamau ko ia i he whiawhini, ai a ko Kinautoro, ai kau whamau ko ia i he whiawhini, ko Olivia Mawhire o me pongau e ako, pe poki ki a Silika Flaxeni, ko e prea ko ia Koristailuru, pe mo talifolau kaitapu ko e pe ako anga sangat so se po. Pe poki ki e Adita ko Soane Billy. Mei he pongau e ako, pe mo Luisa Finepolo ko e officer ko ia me Western Union. Sia ko ia kau whamau e poni ko e tokita pule ia wharemakini ui, tokita Tevita Wasiwola. Ko ia ko kau whamau e, kataki mo kamo pasasi bai. Ko ia kataki kau filmu ieni. Ko ko api mono masani ka lautu umai. Ko popo ai me ke mai moa. Ko e taki mamata ka ko e hapai masani. Ko Fifita, Miss Fifita Guest House, Mele Halalalu Vi Malafu. Miss Evaloni Tua Guest House, Batina Maria Iveti Julia Kaitapu. Miss Lucky Boat Restaurant, Ivoni Mefo, I Queensland Tohi. They are more Miss Ministry of Tourism, Arne Ofapuru. Oia, pasasi mai kau pupine, hoi hoi poa. Sai malo, ada malo ke kau pupine. Miss Vivita Guest House. Teu puno. Malo. Ko ia e tau polo kama ko e poni kai ngata pe e Pea tau lunga ko ia kau filemu ia Miss Hapai ka watu foki mo ngai foi whakawaha mapa ki e matanga ia i he pepini pea ko e ngai whamapa ngai whakawaha mapa ko ia o e pepini ko whiriwhiri mai ai ai kina utolu ko ni ai e fuafua e tau ngai whakawaha mapa ko e whare ari makehe ai ko tau lunga e whakatuia e Lindsay Kayala Walter ko ia ko e uaki whare aria ko ia i e whiwhini ka wata mea whamalo heni ki e ngahi kautaha ko ia ko nau alanima mai i he oto hapa ia ke nau poupou ke nau katoa ko ia o e whiwhini wate whamalo heni ki e Hapai Tourist Association ko e Friendly Island Shipping Agency mo visa Adiloa Store ko Magic Signs Paula Moi la tu ai o kone whao ki tau tolu ki mamani furipe i he ataia pe mo e Fifita Guest House Evaloni Toa Guest House Lucky Boat Restaurant pe mo e Hapai Delight Cafe ko ia o wate whamalo mo e loto honga pe foki e Lindsay Guest House ia me api ko matuku ai tau. Io i taimini ko e tau whareali uruaki. Karaki pe ai tota koe ne whakakwatu ke ne kamata ka koe la tueni ki e pangai LDS Youth Show. Kina utolu ia koe te nau fufo whakatu ai whareali makehe koe ia i e whewhiri. Ka kuata pe mo e whamalo ia ke ngai kautaha koe ni. Ai au nau tokoni ka lawa ke whakatu i e mawhit koe ni ma e whaema ke hongo ki tongani ka toa pe mo mamani furipe. Ai pot ngau i tak mamata koe ia tonga mo i tokoni premia Honorable Semisika
Pe foki ki e Real Tonga Airlines pa mo Palu Aviation. Ko sione tapu mo tapu Poultry. Friendly Island Shipping Agency MV Otuafa pe mo MV Tongyaki. Home Gas Tonga, Tonga Power Limited, Keitahi Limited. Maalahi Promotion Unit pe mo Sumba. Pe foki ki High Five Delight. Te sina fuko pe mo 12 Seafood. Pe mo TCC yono o mai ko line telefoni. Pe mo interneti ke fa watu aki ai fa fola ko ia o e femini. Ko ia ko te fa malo ke ngai kauta ko ia. Ai e o to apai pe be foki ke ngai kauta ko ia ulava ke fa watu I he ngalu ea. Ko ia ko ia to ni ki LDS Youth ka bau ko mo mau pe mo kata ki mai ki funga sai si e taimini. Quando pensa malo आए यूं मुस्कुराए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है
tainge nilo. Kode kamalo ini ki LDS Youth pangai pe sai tau ilo pe mahino ko mea mea kau fefine o pangai ko lalanga pe pe boe se fava India boe ako hula fa India ko ia wa dai famalo ki variali make ko ia i tau te ko ia ki variali make ko ia hono hoko aia koe taulunga e whau katuia e Lindsay Gayala Walter May Hihifo koe o koe rea tene DJ tau tari koe ki ka utai whi tuku ai me ono kei whamalo ia i o kinau tau e ngahi ang nautokoni nautokoni mai ke inasi tongani mo mama di Filipe i tau ka tonga koi hapai masani ke pon ngau itang mamata tonga tokon premia ona po semisika pe voki ki Rule Tonga Airlines pe mo Palu Aviation sione tapu pe mo tapu poultry o holopeka ko Friendly Island Shipping Agency MV Otonga fa pe mo MV Tongyaki ko Home Gas Tonga pe ke Tonga Power Limited ko Keitahi Limited, Maalahi Promotion Unit be mo Sumba, ko High Five Delight, te Sinafuko be mo 12 Seafood, be mo TCC, hono omai ko ia line telefoni, be mo interneti ke whawatu aki ai ka toanga masani ko otu hapai. To pasisi mai Lindsay Gayala Walter. May hifo tolelega. Koe tahine taulunga ai aku ni lo tonga i he funga stesi ai ako Lindsay ono te unga o ne ngawe aki ai palala e ku whakai atu wangen ha te unga whakalala ka wha kosi o whapipiki ki e tok Fasi pesi la tuku i manono ke whangu maringi i maha akolo le nganga tua alaha i he loto ka e tupola ki o whai he moto ka whai ngata ape whai no fuha a pai tu uho o tai 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 tai
whamalatu Lindsay kaya water. Wate whamalo kia so sai pahulu boe tula whare koe na kosi mamata mai pea mamati furi pe ko hinga ia ho asbai ki mua ka ke no mau hena ke whakahoko ko mai ai tau polo kalama ke hoko kelelei pe mo wawe. Mua Stacy. Mau ai teu wai ko ia fika waki ko ni tau feawi tau longa ko nge Messi apai ko Miss Fifita Guest House.
Ko matahiva. Mehe vai ko matahiva. Ko ano lang itawalunga. Koe hala ko papa. Koe Miss Fifita Guest House. Miss Fifita Guest House. Wawo wabito ay kalahaka mo yang ako fatau. Ko fatau ko ay ki bigine ko ni. Kahit nga malo kuya sa natang to sa ko ka hala ko papa. Cái nó mẹ mai cái phong bata là cái kia tôi mà đầu mà cô là hiểu đi cô lại cái nhà đi cô vào ý cái gì rồi tu cô tác cái và cái phong máu cái tàu cái ní cô tu ka hape enai to nga ke taunga ko no moni o ku faka ova pito ayanga ko ia ai lili haka ko ni ai ki fune muy ko ni
Ua osa ni tau nga hoko tu song make hei ala. Tis ko pe ya ni. Le toa ke pito toa ko ia matanga mo fia e toni. Pe mo toa ko ia popo kai tu la vale. Malaka jato. Alo, o te whamalo ko Miss Vivita Guest House, mere halai walu vi malapu, whamalo tu ki a balakai pea moe poupou koia, moe tula whare koia, ki taulunga koia, ka tau hoko atu ki e whika honoa, ko Miss Evelyn Tua Guest House, ko Martina Maria Iveti Jr. Kaitapu. Ko Miss Evaloni Tua Guest House, Martina Maria Iveti Jr. Kaitapu. Iyo ko pea kokore ke whakatolo atu. Iwe kātoa ngani. Kau whakako atu ai kakei o e whine motua tuani. Ko e anga no ngahi ko ia o e te ngani, ko e ngatu uri. Ko e koka anga ia ngahi awhinima o nau whakaolonga au i e kaliloa. Me api ko ongo heu, me loto tohe leka. O tui ki ai ngai kakala hingoa, ko e awa o kakala ia me e kolonga tata, pe moe otu mua. O fungani aki, ai whakautusia, whawaini ako, whamata moana, helu o pilo levu, pe moe nus panataha ne tui aki e paongo, pe moe heilala, ne tori, me fu heilala ko helu, me api ko matari ko. Kono pule o to, ne ukufia me whanga o Captain Cookie me whatever. Pea kohono kawa ko nusi whawa heilala, ne tuia me fu heilala ko maue o wha, me loto ta kuilau o lapaha. Kono sisi ko siskakala, vesa nima moe wae, ko e maile ne fungani aki e whausia, ko e tui pe whanga kui, me api ko paia he masiwa me paini tuua, have loto. Ko hono teki ko e helu whausia, ne tui me e konga tata pe moe otu mua. Seuke na ngalo si e kutupuanga. Pea kono whasta alunga. Iyo kono whasta alunga ko e mai moa ia ai la kune toto wha i mlai kula, kui sa alote ko e ngahi otumotu. Miss Evelyn Tua Guest House.
Miss Evelonito Guest House, Martina Maria Ivedi Junior Kaidapu. Quay ô có thể về pha malo thì ô tô và to của vật thành phố thì cô và thì ba cái thì cô đi cao cô tô lại mấy cái cô hủy rồi pha ma pha lại bé rồi tàu đi về phi cả to có đi rồi hạ bay mà sao đi malo tu kêu tàu lần qua về phố kia cô làm phải về rồi Miss Evelonito Guest House. Pada beva malo ki potngau e tagmamata tonga ki tukon pandemia ki onombo semisika ko Rio Tongan Airlines mo Palu Aviation ko siya po mo Tapu Poultry Friendly Island Shipping Agency pe mo MV Otoafa mo MV Tongyaki Home Gas Tonga Power Limited Keitahi Limited ko Maalahi Promotion Unit pe mo Sumba pe ki High Five Delight Teisina Fuko mo 12 Seafood pe vong me TCC yo no mai ko ya line de telefoni mo internet ke fa wa to ki ai fa ma fola ko ni ko e ka ulang to ani na mau i e tai mini funga station ai ko lang itu ai ki Miss Lucky Pot Restaurant ai fa fa ai Ivoni me afo i Queensland tohi Tôi bắt si bài của Miss Lucky Pot Restaurant.
koe te unga taulunga koe o Miss Lucky Poti Lucky Pot Restaurant koe ke whangatu i ngahi whatapu ko Talamoa kau lawe atu ki te unga taulunga o ki kaunangani koe kongalahi o te ungani koe tātāraki mai me ngā tai o ngāhuia o whatatau ki ono langi ki ono whasi taulunga koe siu a alo. Aia koe whangaki nau o na tula, koe limu tāsinga, o ku pipiki ki he maka, pe moe limu tanga au. Pe koe ui kono tautou tā e tahi pe moe pe au, o ku maa ki aki ai, o oko mai ia, o whakalanu ki e ngahi lanu koe e umata, o ngāwe aki, ai sipinga koe e taiamoni. Io o ko ngawe aki ai whangaki a kau koia o oseni ki o ku te unga ke whakamahino koe moianga o e foi one o ku mei ngā taipe. Kai whewhe whokoutua o ku tahi mei he. Koe kotoa hoku teu pera moe teki ki hoku wesa pera moe koe kotoa ia mei ngā tai ke toha pepe mo si oku moianga. Io mo mea maia ki oku teunga pea pepe ki oku wholaka. Toa whātu koe Miss Lucky Pot Restaurant. Stop.
Misua ki populasion ko iwoni me ko I Queensland tohi. O te whamalo ke kaulang tua pe ko ki tulang whare. Pe I lava pe ni te mai rewa ki tau kaunga whaki. O Ministry of Tourism ia te moane opa pulu. Ko ia o ku o te whamalo ki kau whiwhine. Pea ko tu wakai tu ko ia ki kau whamao. Hanga ko ia nau. Mamata ko ia ke tau ngā ko tundu ngā weka ngā tau pito ni kia ki nau tolu. E koe ngai tau ngā ko ni ko lawa tau wakai atu. Ai whakamāto ato ko ia pea koe no teu I koe ni kau whiwhine. I ngahi mea ko toa ko ia. O ku whamao ia ke kau whamao koe I poni. Ko te whamalo ki ngā we. Ko ia kau whamao. Whako ko ia I whiwhine. Ange ko ia ko tau iro I taha kutoa fuoroa au tito ai ko tui ka whaiha wakai ki fuoroa taha ko taha ko ia ko tui ai kalaune misa pai ko tui pau ki a pai ko tu lavei to ko whamui taha ai misa pai ko tu ki o ke tui pe ia ki whiwhine ko ia ai whakalao lori ke ngahi keu pe Ai ko hai he toko wha koe ni. Tene tui ai kalau ni koe ni ku wholoa ene pulia. Ka koe ni tau whiwhi ai I he poni po noa I he hapai ai hapai masani. Ko ia kau lantua kau apa mo whawhawhau pito. Mari Filipe Puanga. Taki mai ko ia kau lang tua. Gege, tabok. Toi pasusi mai ko mes tourism mai ofa pulu. Tau tu. Mi. Coi. Tulou. O kua whakatulou ki he sianeti o Eope. Ae o ku makatoko ngai hapai masani. Pea mohono toi whakafoki mai o wike heilala ki he foi one. Tapu moe palasi ko taua ki pulu. Pea moe toa ko tulua ki tau. Whatapu ki he eiki komana o otu hapai. Whatapu atu ki haaloto. Whatapu atu ki kau whakamau. Pepehea whatapu ki tātai whanua mo whiwhinei whanua o hapai vero. Tātai te au whai he ki toa. Kaya tā ki whiwho atu pei tō mua. He kuhange koe rea whakatalu e whanua. Oku irope ECE hono whaunga. Koe whatongia ke o atu ha whakalave whikau aki pea moe kake I tau olonga o whine motuani. Koe whine motu au ko ane ofa pulu. O kua whakafofongai ai potunga au e taki mamata o otu hapai. Ko hoko kake I tau olunga. Koe wheta aki. Pea ku tui fungani ki ai e kawhapulu. O whakamatala I siare tafa. O ku whaka ingo ia e henge estofe whetapaki o ngā tai. O tongi whakasisi. Ke hoko ia. O whaka ingo. Mo whaka mani. Tokua. Ka whotonga pehe. Hoku kake I tau olunga. Pea e tau erea ki he tokanga.
Pea whakafongia anga lolotonga ha te lau kau iha pō kātoanga. Ko haku kie no loto. Ko e kawhasia whakaniua. Pea pono tu. O pitoi ngā lau aki e pueki mo e kere a momo o e whanga whariki pako. Ko hono matala fungani. Ko e wheta aki. Whakatapa kafa. O whakataipe. Ki he lire o e toa wha. Si i lire lo se he toa wha. Lire he te rea. Tai tā wau. Ko hao o whaanga. Kana ake whiri au he wau hena o whiri au. Ko si au o whaanga we. Whakawhetai hapai masani. E kua hoko e pōni ke whai ai si aku whakatoa ngā. Ko hoku whakamau. Ki hoku kake i tau olunga. Ko e kawha kua sia whakaniwa i pe. Pea whohua whakamau. Mo to i rei e kere a momo. Ko e whakawhotunga o e malu. Mo e kaukaua o hoku matani kolo. We. Keu tete ki goa ki a hai. Ke I monu ia aia o sātai. Ko hoku vesa ki he ni maa moe vae. Ko wheta aki kawhapuru ai pe fungani matala i lire. Ko hoku teki o kutumo unga ai. Ai ongo porturiki o e whonua. Lotu moe ako ongo orive e ua o tua motonga ko hoku tofia. Ko hoku lolo tākai, ko e lolo whetau. Na e tori aki pea lote i pulotu, o toki whaka moulu mai, e fo i pūpū mea ieni. Io, ko hoku langi tau olunga, ko e mai moa, aila a, ko runga whonua, ko e otu motu. Pea ko e kauta mea ai mapaki, te nau whakatau watu, ko tau langi, rewe malanga o whaatu. Mari!
Prosesi mai Ministry of Tourism ane Ofuapulu. Wade famalo ki tula fare ki Felipe Boang. Tevo ki famalo ki Selo. Kuatu tahu mati, ye kalau itu mata pada kau tua kali, dia boleh selo, ayo walai kau ini, kau masih selo, semua aku masih selo, kau ini lau itu. Malah kai paten hopo tu moi dia fuga seli kana ki tu sia le fai ta ma ke le ka ta ko ye una ye fuga seli Ayo itu Oke, famalo tatapi tau po kala makoya ki abong-bongi ai hapai masani ko tahai ni ai fe au ko ia o ko lahi au pito au no ke mau ai o mo fa fe ta ha ki matanga ko fe ai ta ni tu fe ta ni te ka ko fine e fa ko ia a bong ko ia ke bo kamatai pe tau po kala ma e ho ko ia ai valupe
ko ia mo tol ko ia ana ke mo lawa mai penga ke to mai pe ki fa mo ki me ke fa ma fa la oya ano parau ana ko ke ni ke mo lawa ni ai fa ma ana ana mo fa ni na ku saya na ko ma we ko ne ka pe ya na ko sama ni ko ni tahu ia komana ke cara kita kau cari tahu karo apa ya bodi kalau kita lutu kita pergi nama ko si hawa pemene tauhi ke malama mai fofonga si hawa begini o atu ne nonga pemene fie mari pe ko iglesia tau e ki o fala he to ko tamai fio hi pemene lau mari ma ni tu go ya pa mo e fa tahani o na hiri kai fai bio ta ngata amen ko lau le ia tau ka to ko ia i poni mana tu apong bogi ke ko fe au itale ni ti ai ka pe fine una wi pa ka ka ne mi sa pai pe ko tu apule lulu ko fe au i si vi va ya pe mana tu ko to na ki ko fan fe o si
Fatu taheni ngai jumping castle mai fa lau e fa ko peni toko laki ya. Ko to laki ya lo tonga ko e so e lele pe taim tatau pe mo fan fea mo ngai fu jumping castle ko ya i ni mai lo ngai fa lau. Ko ia pe ko lau lele ia pe io ka pa pe au me moana i kai ta ofe magala ko e foi one pe tene lava to wari pi hapai tau foki e ki he tungi kone malo tuavat. Ko sai ada sisi o mapu. Benu nau Facebook mai me bun. Deu a o asi.
ofo ofa